yazi ukuthi ubaba ushweli nomuntu ekhala ukuba kusekho ukuthi badala ngaye ngibabambe ngodonkane babambe ngendungu babambe ngendungu ngoba awazi ukuthi iziphi lezi inkinga abangakwazi ukuyilungisa bafowethu lento yayingekho mayelana nabo khona abantu abangafike bephathiswe uNkulunkulu ukuthi besijabulise thina sizakhamuzi zase-South Africa bephathiswe kuthiwa ngizosebenza nobabili ngijabulise abantu bami yayizo lento eyishona bona babesuka bekhetha ukuxabana kuze kube namhlanje isizathu esibambekayo sokuxabana kwabo asisazi asisitholi bacabanga ukuthi yonke lento ingabo ayikho ngabo ingathi uNkulunkulu wathumela bona ukuthi abazosijabulisa thina esithanda umculo wesintu basilimaza kakhulu basilimazile nje kakhulu hayi ngeke hayi Hlobone inkinga engalungiseki madoda Hlobone inkinga engalungiseki ngoba ngishubulela umuntu kwesinye isikhathi bayabexolela Hayi ke mlaleli ngiyathemba ezwela inkulumo ekhuluma ilensizwe ukuthi ke ukube kuya ngokwayo lapha ubaba ushwiye nomuntu ekhala kube nje kwababambe ngenduku abahlalise phansi lapha nakade bathinta nje ngesibhaxo lapha ngoba ngempela akayiqondi le nto abayenzayo ukuthi bebadala kangaka nje bayisusela laphi le nto abayenzayo ukuthi singathemba insizwa sisebenza iminyaka emingaka futhi nje ekugcineni zizoxabaniswa into esingakazi sithize nathi ukuthi ke isiphi isizathu kuyisona esadala ukuthi ke baze kuze kube neqhekeko phakathi kwabo ke lapha na ke njengoba namanje bengafuni ukubhekana bahlalisane baxolelane ke lapha na ke ngaza kwethu mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ake sivele hlane comment section ukutshela kabanzi ukuthi noluthini lwakho uvo ngalolu daba from mina sibone inganza kwethu ke sengiphuma manje na kodwa ke ngiyabuya nezinye video ezilandelayo kwevideo elandelayo kwakho subscribe niphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona